Sai jojo nang liluang di dalam nagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudenai. Oh
Maliate ma tapasa tutu hatta palingan basa. Di partangko ni mataniari di bagas sa tikyon. Di sok kami nuaing bonani hasuto. Takas song nani minida muna nung malos bulong rata. Ima di neto te. Oh, di bagas sa tikyon. Raja nami asa tamuhay ulot. Yamu raja nami raja pasok nami. Nunga di sonwaing galang nanang si galak konota. Cuma teraja naliat na luluk. Amang pasok nami. Oma pasauton uloton. Lao pasauton ulaon. Tua kang idolita. Kita nama ronga tubuh. Ima. Tu raja panampoli. Raja panukun. Ibaga sa tikioma. Raja nami. Upasatami tu amuna. Piso alas. Mapurat tiap. Doh ringi sitio suara. Anggiat. Dina memulai ulang kita. Tiarma. Makarina uli di hika. Tiarma adalah ni pasu-pasu. Di poparan ni uputay. Songoni mana boy upasatami. Tu amuna raja ni pasok nami. Parsaut ima pinggan penukunan na marisihon na purat tiar poras pir do ringgi situ suara tangyang nami tu kata pada pasai sanggi matujulanon saya pirma tor di muna tujulanon maribu-ribu kapinok parmuna saya di tebetuata ka pangkat dia muna saya di tebetuata aka habisuhon hamalon jakka pinok parmuna asarong di dulu mana sehaan di tengah-tengah serungguan di pudi si pimo tang yang nami tu tapat dengan pasai saya di tepi tuan tamu kat pasuna tu hamuna kau lima atas yang kami kerjau tobok belum di sonu waktu tu sahat nama nuku mahami nungain kurasa penuku nama menuku nate Allah nak pasah mai itu maksud kunang langsung ai detung norok macam maklumat tak pura penuku panas tong memahami itu suamuna konani hasuton tong padok neto dia matu tu dia do lakna dia do na dia do hatana jela dia do nani do na takasma di paboton hasuton asatu makas hami kanukun mapotosa mulia ujua purba takasan ujua kolak nunga takas anggidoli nami manukun takas mahami marbuah-buah dia buang gidoli nami tiari nang usal pui dinang jumolo marujung ngolu na tua nami opu jagardo doli ih laos di tikyom raja nami mungadison waing anom maibana tong pataruhonot na tuingana parsatok kinani dungulak kita sa inyan non rap mangadobi mehita tukang gidulita raja paradata langsung ni yakahula-hula ido sidoron nami tu hamuang gidolu nami jalan waing ngatakas dison galang nina tuai asang giat tujuluan ni Aryo pangakop kamu ang gidoli nami ihami sa luhut na sisada hasuton yak kana met ipurmagodang yak kana marsikola dapota na kepistar-pistar na tujuluanon suang songonima yak kana manglului karejo ang giat ditolopi tu hatta pangidoata ditikyon baima hatana ima nidokna ima buana songonima sidohonon nami tuhamu ang gidoli nami mauliate ma hadoli nami ima tu dinang malos belum rata sa tangan upu jagar doli si manunlang pala pas sadari rumah tu nanay patarota tu inganan parsatok pinani dalam udut matutu di kamu mardulu natibo marsau sau ima tu dulota di bagas sadaron matakas be tu ang gidoli muna upotosa mau lihat gitu song na di pasak muna pinggan pasuk pinggan nahot asa song na neto tu matutu
asa ho matutu diamu panggabean ho akka persamotan diamuna paparan ni opo jagar dodoli Oyan matutu pasatang mangulog kita matutu bigyan son mo katay. ulos di pasatang matutu piso alasan asalas matutu rohamuna lasma rohani salutna ima dilota di bagasan sedarion Yan di matutu. patu matutu di son ringgit setio suara bahkan nama gorang sepalseron ya kedek denak asa tiur matutu diamu akka persamotan dohot akka percarian diamuna paparan opu jagar dodoli simanulang so matutu di pasatau matutu napurat tiar asa tiar matutu diamu akka persaulian tiar yang akka persamotan diamuna saluhuna paparan opu jagar dodoli simanulang molate Yan matutu. pasatai aduh nang panabol mata kasbe tutu usukun tu hasuton dalam pas sama sedarop matutu nang tu patarotanon tu ngana pasatok pinani dalam sedarop matutu ipatupa ulon na sa pasatai ma tu ahadun nang panabol Itu nomor madari mulai ya. Saya ikut mana sih nam? Mau lihat mah tutu diamu warani hasuton. Di bagaset tikyon mengatakas tutu di bawahmu. Nang jumolo nang malas belum rata sian datota natahologi imau pujagar doli. Jadi marhitai nung di pasar tamu tuhangi di alasan di bagaset tikyon. Sayang dia mamartinangi amat taribata. Di pasahat masa lukna napa persita di rowatta. Asa sedang rowatta. Rowamu hasuton. Dawak mau dihamu bisuk, dawak mau dihamu hama suhu tuzuluan nyarion. Tes di bagasan lari sedara matutu. Yang patu kota ada di natu ton. Asa ors mahal murahnya suton. Ors mana sadu dari tempat asin rohani orang duat daripada. Nunggu di son pinggan nahot. Asa hok matong masuk duatta. Perengga basai di tas salutna. Ada perbuah bir. Asa bir mapoki baru pacarowan. Asa bir matok terdita. Juru-juru mana ngakak bersama. Matutu. Uduk tusim se di saudara na purat tiar akan uli tiar ma akan renggat di hita saluna so ini nang ringgit si suara kalau mangulaun arat profesor mazoni na dodoton ina use piso alasan na paket talau mangulaulat dari bagas sedarion asa sawon hatan situ tua daun nami songkok mau si guru songkok diudah si gaul Ors mahamsu, ors mananghami panapol. Yan matutu. Sapul ma, sapul ma, sapul ma, Sapol man. Pola. Tunggu manam. Ah, ibu ayo itu. Saya mau lihat itu kalau di Jogja juga. Masih tidak berat. Tapi memang satu. Horas. Horas.
dapat kita isot besok dua atau asal kabar hati nah dos marohata tak awuhum ma lalu didatengkan tahu dari mana saya jadi jumlah mereka riwayat baru saja makanya kita 122 amal permusik Nabi. Sedia. Jehovah di bata amanamin husubahami mahidanakmu Tuhan Yesus Kristus maulia tema Tuhan di pasahat rohanami tuado bangmu apala di kityon di balik Tuhan ala di luas horo pehami marhahi pason di Tuhan napa aduk-aduk bakteni amanami nahu haulungi hami nang jumulu nyalak Alani ba Tuhan di rencana nami sadarion na marut dope sandahon ba Tuhan di hami sa luhut na gugu lehon pahipaso padawak kaparmarani daging ng tot di kami sa luhut na alanay paruhaton nami namang ama nahu hahulong hamion siap bagas namion tuinganan parsatok kinani kasih maruhaman ni Tuhan kemudian ni letu-letu namion say sahapom matuhani saluhutna tim tot di porbadiay asang Tuhan marlas miroha kami memuji pasangap warmu nabiyai. Ito masih maruhama ni Tuhan. Lumadisok kami nuaing sa luhutna na makahulong ibadah. Saya apos ma Tuhan. Ilu-ilu siyan si malolong nami kalut marsada-sada. Sa ibadah Tuhan si harpay ni nami tuari tanang roh pasti maruhaman ni Tuhan manginubang elek kami tua dupang molotu adong gudang dosa nami maradok pun amanah minyot Tuhan say sisa may saluhut sanggit hal Tuhan taluk madalo pasu-pasum na sumurumi tong mau lihat ma dihuwali Tuhan Pangihon jalauluy may lehelit Panginoon namin Mariti Kristus Jesus mau lihat ma dihuwali
Jagardo Aryon Simanulang Tohome tanggal 20 bulan Tolu tahun 2025. Acara nalau sipati kota majahari bayak singkat manam jujur ngolu ni amat tahun paduahon maduk hata siat dongat tugu patuluhon maduk hata siar raja paradatan dohok baru paradatan dungi ale-ale barui maduk hata mahula-hula dos marohana sidan non naduai dungi mangapu mahasuton pinapotohonan nunduk saya mangapu hasuton tua mata veteran alana acara ni veteranan non dipanggil nasida di jolo di gereja dong di tusi manut tabuan saya acara veteran masuk manut tu gereja so mi acara pinatupa di namaralaman op amatta op Jagardon mari de maidam nomor obat rabu tusia saya solhot tu silang mi Yesus inganak sa inumoku. Dia mataraja inata solibara juga kasat tikyo lau kasatok nami ma jauh nami ma jujur mulu ni natutua nami upu Jagardo Aryon Simanulang ia de upung nopo parhami ima situalatus Simanulang gelar upu Raja Gani Simanulang mangalak boni rajai marga gultung siap bereja dua mampu peranna saya Ibrahim Simanulang gelar upu Jasri Simanulang Oba maya koni upu namion upu Hardi, upu Reni, upu Ramses do upu Jonathan na berdua ima upu nami Benjamin Simanulang gelar upu Hoto Simanulang mangalak buni rajai gultung sian huta nagurang piraja dua mabu parani upu nami seda ima natutua nami na sarumatuo Rajaman Simanulang gelar upu Jagardo Aryon Simanulang mangala bori rajai mute sian luba siap batu siri-sirisi dua Kutar Simanulang gelar upu Nopanto Repanto Simanulang mangala bori rajai luba batu siap baduman ia damangon warna Rajaman Simanulang gelar upu Jagardo Aryon Simanulang tubuh di tanggal 10 Februari 1970 moding tanggal 25 Maret 2025 tohomai pukul 27 WIB jadi umur di Damangon satu permodingan lebih kurang mah 55 tahun sebulan 15 hari ia Damangon mahasohotan mah tahun 1950-an tuna tua nami upu Jagardo Aryon Buru ima boru di rajai mute sia lupa sia batom siri-sirisi ia habi poparani Damangon ono masudi opat mai boru dua mai bawa boru bahabasu ni Damangon ima lince boru Manulang opu Priskila marhamulia mai boton nameon tu anak nyamang boru nami purba sian hutaraja dulu sanggul di basa-basa tuata do tuna sidang tolu boru sada bawa binaria purba nenopa marhamulia ma bere nameon tu marga sirai sirsi kalan
Jadi di bahasa tua taruna sida dua boru dua bawa. Dan kedua, sabab purba mengalap boru ni rasai aruan sesedipuan di bahasa tua taru tuna sida dua boru sada bawa. Tolu leni marlina boru purba marhamulia mabere namion tumarga siwa bikse medan di bahasa tua taru tuna sida dua dana bawa. Pobaton yanti boru purba marhamulia tu bere nami tumarga samosi sien ai pamingke di bahasa tua taru tuna sida dua dana bawa sada boru. Maya boru manulang nemestika marhamulia di moto namion tu anak yang boru nami nenggolan sien kisaran di bahasa tu hatta do tuna sida opak boru. Si nobaton si mestika na marasola si indah sari boru nenggolan negeo marhamulia mabere namion tu marga tarigan semedan di bahasa tu hatta do tuna sida sada bawa sada boru. Boru ni dan tuan namion Helena boru manulang ngamaru jungulu nai mawar marhamulia mai boto namion tu anak ni amang boru nami si hoping si seputa di bahasa tua taru tuna sida dua bawa dua boru patuluhon paupaton patuluhon saudur boru manulang boru patuluhon boru paupaton saudur boru manulang ni alparo marhamulia mai boto namion tu anak ni amang boru nami giting sian kebencahi di bahasa tua taru nasida saya ada bawa ya anak siakangan foto ber masih manulang bapak munika mengalak boru raja siburian semedan di bahasa tua taru nasida saya ada boru dua bawa meredu si manulang ausa diri bapak Marian mengalak boru raja siobing sian bahlebatu di bahasa tua taru dihami dua dadanak dua boru dua bawa. Jadi penguma sudah penguma paparan ni damangon anak baru main obat talak boru hela uelu halak bahu pusia anak pitu halak bahu pusia boru 10 halak nono 15 halak penguma sudah pinopar ni dari nangon obat 17 halak Tuhamu selalu nama teraja inata soribada Laos di semua berbagi doa kami atak buah dan sien pamotuan nami netutuan namion mau bain utang Tuhamu na damang dordena jalan mau singir ibaga setikion sen hami hasunto dari do hami damang dordena lahu mangalubi hamu di bagas nami sidok boti mahami raja nami so nima Nabui huwe kami adik tung adong nawar hurang durang lobi di jujur ngingol ni tutuan namion tambahan sotina habis setabi dita iya na tutuan namion yaka tanyamuna raja nami di hatuona marumur gimana 24 tahun los di sini di pasu-pasu Tuhan di dapur gimana anggu menjadi anggota Legiun Veteran Republik Indonesia. Jadi tahun 2015 bebana menjalui sekarang. Songo nima naboi wasat tami songo jujur mulu ni na tuon upu jakardo adio simanulang. Butima rezrami. Sonangani. Kalau mana di Purikidot dudukna. ni dua nami di bagas setikyo
nidok nila tua-tua apin na jadi palia jengga-jengga jadi pinasa. Tumbuh hape umur ni si tua-tua ni bay anggo di akka natininggal honna saud borohana. Jadi perjolodonon nami syakya ma na tua taton di betuata di siamun nai ay takas pino tay mana mulai siyan na poso mulai siyan hadwon na iba na poso durma parminggo ray mana dala sifat Tuhan. Jadi kedua musay amat taon aktif ray mana di veteran. Sudah si basa-basa honot tari itu tuat tepat dengan pasai alana alani heburjum nai di jaroy mana do akka pasu-pasu. Jadi di hamuna natininggal honna bolo huboto kami dua manungain bahwa baru tiga teko. Jadi si dohonokku di son nungain yang go anak siap kangen iro nama tia nama. Jadi arong do di son aparaku amani arong eko diri iro. Oh masudena namang gati sangod dia di ulaw ni bangon di namargeleng dia kere suri kotong do ono manu suri ngasong ni dita batakon anak siya kanga do nama tia nama. Jadi nang kencang bedonon nami sangki matujolanon di pasu-pasu tuata muna sa tubuan anak na sa tubuan anak tubuan boru na sa tubuan boru di nangangaluli karejo tubisuk na tumalona di namarsikola dapok na liruan na lupang na sinalahan na tabani mo siya masinur na pinahan gabi na nula toras na zolma sa so, ni majolo sa kata siya kami dongat tubo muna sa so, ni tua-tua maroon nami ador haduka may tanggoni rubu talipasa tubo talihopo tupenggeng na mamong salu na sa rumah tua jalulu magpatukutupo-hupo. na Sorobatua di damang Oppo Jakarta Doli Simanula molo sian bius magiti nunga moro besada bilang-bilang na burju damang si pemudai damang si tutuli ada nunga tekas be di jalhoi amangi kalau naman dohon nami tuhamu di pinoper ni damang na burju na uriyaw sampai marumur 55 tahun dia kamene dia kabuda na pinasak na tuhamu waktu di gombo ima putiham ima piopam gabe pasu-pasu di padalanan ni ngolumuna meletuk adong na hurang lebih di peparan di damang na tahorongnya dia kepeperan na di huta dohok na di tano perserahan dia ke na hurang sehat pamatan mangido hita tomat tanah tua di batang anggiak matutu di buk-buk Jehovah sahib na mangotak na mangilas dia ke pinapernay dia ke na meneki magoro kasimong may bubuto kulang-kulang tuari na manghuro dia ke persikola di pinapernay dila Jehovah mabisip dohok gogo laho mangalului akka apa baginalomak di padalanan ngoluna dia ke naung krejo kita Jehovah mapangkat dohok tidil tuari na manghuro
Asa marhita iga be martab balas gero kadiham. Diak ka pinopernay. Na sudabot do biak kasirok ka ito dia. Dijama amat talibata. Tangima amat talibata. Di batu duhum na daw sirok ka ito dia. Rokak na kadi, rokak na sormat. Di sido agkadamang dohtong ina. Di pasoran di damangon di dus matityo. Tumulito, dohtong le. Asa soalnya dolok mahamu sah tatu dolok sah tatu tawon. Takas mahamu atong masih jauh-jauh. Molotung adong nakurang di hamu. Takas samu masih tukot ulang. Molotung adong nagali. Takas samu masih tukorat do masih jual. Asa nabok nauli. Ido didok akan natutat na perjulit. Molo anak baru lohok bawa nauli. Takas do, sejulo di kamamere. Uli do mangada. Ada bawa di parboding ni sada na tua nang saur matua. Diburi do si beremo. Ame. Pasu-pasu oda do nauli na pinasak na tuhamu. Imat jo dan. Imat jo yakai botok. Asa gabe ibo halamu. Laho madalani parngulota si kadupari. Dalam adiho amang na burju oppu jagardo. Selain tinggal bari kami seluruhnya. Asapati belum siala lama belum dioppu. Mangramoti ma amat taribata. Makorasi ma saharani oppu muna. Silopoti kami. Pesan kami. Also arsa sahite saya manosa do totong. Naung merjumolu sada na dua-dua jala di tikyoma ari na berpuri idota na dua-dua ima opu jagardo si marulangon. Jadi di bagian tikyo jong-jong lohami dihamu hasuhuton hula-hula muna marga gultom langsung ni marga mute naba sahaton ima di nasada pakilala do hita tudua kamang kenang di bagian tikyo ima nang marsirang amuna siapa dagingon dan tutup nong jalan laos di bagian sederom madudu ari na berpuri di na dua-dua token naik tarunot na may bana dengan apa setoken ani di selani do di hamu saluhukna peparan yung pujagardo habisan horong ula-ula mangido hod kamat tadi bata asa angkia tutik kinanang ro di pudian ni na dua-dua tahun saya amat tadi bata matutu na mga puli roha ng pikiran muna talumo bima di hamu na saluhukna nung kubawi itu kami nak kini jujur mulu naon marpinok perma tutu na tutuan obat pitu halak di jalaniro tuhamu saluhukna totong matutu hamu malari tomat tadi bata mulu di bayu tiuk do tutu tiki mene diba takas dumitan daun amang buron jol manda burju apalagi bularung ulau dihami ulau-ulau memarga gutok selalu do paniro dihami jadi laos dia gondok betutu terida dui pas urut terida uberek tutu ham seluhuk nani dinding angka pinok parna rohanami ibudian ni amang purna yo non terida betutu nang boy na tutun dia pasu-pasu na tutu tuaka na humaliang
dapat madihamuna angka sisyalon ni roha. Jadi songo kami sian horong di hula-hula tutu madok tu mata di bagas tikyon pos roha. Molo sian perjon tutu las maroha. Alai ala sian perdagiun tutu bosan rohamu. Alai pos maroha di si. Naso tu babe masa rohamuna dipudian ni netutun. Dalam pos roha nami sikok dan sudena dia kana dipikir mulai. Jadi ope habisian horong hula-hula. Si pelon nami apa pakai don nami tutu. Songo na didok ni negara tua. Join na ai di sumur, gejang ai di bodang. Di hamuna kumparan ni na tua ton namang buru namion. Saya dabok ma di hamu si gejang ni umur. Jangan si tolok pinopan. Nami akan aja nami. Berjulat-julat main naik, berjulat-julat siapa ya? Julat-julat naik, dinahu main tu tabu-tabu. Hata nauli, hata nanenggan. Kau pinasahak munayak kamang raja. Buah-buah main takas martongan ijabu. Si monong-monong ma akka raja nami. Mau lihat ya? Serta mulai acara pemberkatan jenazah di Amata Opu Jagar Amanince Manang Rajaman Nagundang. Selesai non acara pemberkatan jenazah anggota Putrado sampai di halaman masyarakat dan manusia itu acara kemiliteran. Bye.
jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Runa pertangisan doko tibion so marhasonangan susado toto didiado hasonangani. Haleluya. siap 5 tahun. Jangan ada besar karena tibanan mengenai rumah siap 5 tahun. Pada tata bakara di sodokan nasa umur. Sudahnya keberkat nih. Dan boy di rencana hujan mahai di pasal Tuhan itu sudah nangka sangkap bertujuan mengadison napasona. Bapak Pendeta yang bakara sebagai koordinator gereja kita pasal sebelah umat yang membuat berita nauli berita Lasmeroa di pemberkatan jenazah di Amata Oktu Jagar Manulang. Nah pada ada marwata secara orang pinasahma tu paditata bakara langsung menerusung lalu sakarnya sadario kita tak lebih pujian Petrus Kristus butuh dalam rumah dari budiki namun dari Yesusi dihasang aponi Dalam mana di
Songolodo akan itu aja gua. Idama, aku disuruh bapak kamu nakok sekarang muna mula tuh darah Israel. Jadi tak jauh muna mah, aku tahu gak? Ya kubuang kamu siap tanam muna imam. Karena kata ayat cara betul nama itu. Soalnya nak kita sebut tunggu paru-paru nama itu. Ala itu nama itu dulu kata ni mata. Aku sebut nakuk mau kamu setelah mamuna tuta dosa lagi dok pernah. Agak ni mata ama mata ini nasihat. Aku cuma aku lupa cari betul nama itu. Ubenero tu lupa ina dia anak tu buhon nak. Aku orang lupa di awal ini ada mata. Usuk kumejok kena saya juga tahu do anak tu buhon. Awal hamdan orang orang ada dua bangun dua di bawah kamu. Ada otak pakai. Tokoh lupa ina dia anak tu buhon. Ala yang kuat ini ada mata. Tak kurang tahu kamu. Iba turun mata kalau soal harga di mata. Ala soal itu harga di mata itu jual di mata. Umpan di mata. Aku soal mau kamu taruh. Aku soal mau kamu aku kata mau. Wih, kita ada sana. Jam tangan siapa tu berikut ikut. Data gamat tu tanya hari hari barang bulan tu naik. Saya jaga metode di channel sama mahal. Saya jaga metode di channel sama mahal. Dah buat tu dah mulai sesudah tu sahaja di sana ini. Tuan Yesus Kristus yang mengarang mutbatkan mulai sesudah tu saat boleh ada mereka itu anak-anak pun yang dilum itu kan atau Tuhan adalah jadi itu dilum anak-anak pun itu Tuhan itu bahwa merupakan masih cuma itu bahwa anak-anak berjalan itu boleh dia orang itu teman-teman sudah nama saya Tuhan satu tangan lagi keluarga dari karunnya oh mana mga playboy na mga playboy bisa lu nakas bilaw na tayo na para sa tutangama na sa wala Tuhan na Kristo tawag sa kanya mamang pagkumo magbigay sa katam na bigay pahot playboy na pahot na kata pagkumo bope wala magkaw lang sa mga pagtukon kukujihan sa mga senaryo sa roli sa iglesia la patok sa tangan tayo aliyaman aliyaman Tuhan Yesus Kristus, orang menyuruh dia bertaam, Lord pasal itu berbahagia nama Tuhan kita selalu. Mereka mereka
Lapor upacara persemayaman Rajaman Simanulang, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, pejuang kemerdekaan. Siap, dimulai. Ajukan. Siap. Gerak. Acara serah terima jenazah kami dari Dinas Gubernur. Dengan ini saya serahkan jenazah almarhum nama Rajaman Simanulang, pangkat golongan E, jabatan kesatuan, anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia untuk diupacara secara militer. Ini kami terima jenazah almarhum nama Rajaman Simanulang, pangkat golongan E, jabatan kesatuan, anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya untuk dimakamkan secara militer. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara persemayaman. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Para peserta upacara, hadirin yang berduka cita, serta seluruh keluarga almarhum Rajaman Simanulang. Kita ketahui bersama bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 telah meninggal dunia almarhum Rajaman Simanulang. Pada hari yang penuh belasungkawa ini, kami mohon kepada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing kehadirat Tuhan yang Maha Pengampun. Semoga segala dosa almarhum dapat diampuni dan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan amal perbuatannya serta ibadahnya selama hidup. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami berharap agar dapat diberikan kesabaran dan ketabahan serta tawakal. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih selalu memberikan taufik dan hidayahnya. Selanjutnya, kita akan memberangkatkan jenazah almarhum Rajaman Simanulang ke tempat pemakamannya dengan upacara militer. Lumban Guru 29 Maret 2025 dan Ramil 05 Dolu Sanggup, Kodim 0210 Tapanuli Utara selaku Inspektur Upacara Sahat Simanulang, Kapten Infanteri NRP 628003. Selesai.